Asuom na osaber mo foso apenten ya wotosumienu eyo hino wa asuom wo kwa bibrem mensinemu wa poyamantemu na na estrepa sankebe ya wonya medical doctor wa Asuom Healthcare Centre honomo sabe ya nyarwa eba honomo so ombenya opomdijuma ni doctor ahwewon oni Adom Kasee edi nkomoyi Asuom Health Centre eboa ema nkrutuwa bese aduasa enkromo nipa ene kokogye ayerhwe nanso medical doctor eniwo ohino wo kro no so osabare mofosu apenten ya wotosumienu etoto asere mpanimfu a woda Ghana Health Service ano ene aban se omre wo medical doctor odisansem wetujo bra Ghana Oil Palm Development Company Limited ekotwa ahomemu a wosi ayeresabia ward ama wo mu about 36 villages under Asuom. Our Munaji Ayarasa, our health center. India na ma appeal for ni ayare for a sofa baby. India ne ya queer nimu. Min say enchanter wanafi, ibenya doctor so ha. And only yani jesemo a womb na enya sadie way abeboy yen e was a quanoso. Enwechi kasamafo Ghana Oil Palm Development Company Limited ayim ando edisansem etuja hospital for Asuom a part of our corporate social responsibility. Health is very important intino ya ba Asuom ye be see 24 bed wards amom they expect say within 4 months no betumi awie a project way supervision key intino ye nyina ya ni be ko ho ya project supervisor if him ready to bring obeba na wa be inspect project no so within 4 months na say to me project no contractor say dwumadi nsa katokuma no kyerɛ sɛ de won krata so no enche dwumadi no obewie community ye share no in fact already no omo cooperate de me here from hon say ombeboa ma project na akoso omo betumi aboa no say Sesia no omo na be security amayen ye free akra na buy ho but though ye Ghana for but omo and I also me boy in terms of security issues and I feel so my bebre my engage omo a mini omo and e ejuma me bon pa say ejuma me da show mo san omo nso e be hwe na omo aye